شخصیتی جامعه بزرگترین سرمایه برای دولت و ملت محسوب می شود. زیرا محض نسل سالم و صاحب تفکر با نیرو و لیاقت والا می تواند پیشبرنده دولت و ملت باشد. همین است که حکومت مملکت به ساحه تندرستی دقت مخصوص ظاهر نموده در این ضمن دوام سالهای صاحب استقلالی مؤسسه و مرکزهای زیادی تندرستی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتند. جمعیتی دارای مسئولیت محدود شفابخش و سینا همچون مرکزی طبابتی طول 5 سال می شود که در شهر دوشنبه فعالیت پرثمر داشته. طبیبان کاردان جاده استخوان درمانی این طبابتگاه گرفتاران بیماری های مربوط به ستون مهره، کجشوی ستون مهره، گریج یا خود چوره میان و گردن، استیق خندراز و علت های استخوان و بافته های بدن را با اصول محض منوالی، محض نقطه‌ای و محض طبابتی معالجه می نمایند. صلاح الدین قاسموف همچون طبیب حرفه‌ای محض منوالی طول 18 سال است که در جاده استخوان درمانی و معالجه بیماری‌های مربوط به ستون مهره فعالیت پرثمر دارد. او میگوید ستون مهره به صفت تکیهگاه جسم انسان خدمت می‌نماید و آسیب دیدن آن تأثیر منفی خود را خیلی زود به تمام عضو انسان می‌رساند. از این رو به اهمیتی نسبت به بیماری‌های مربوط به ستون مهره می‌تواند به عاقبت‌های ناخوب آورده رساند. بیشتر پهنشوی از نقطه نظروی در اساس یافتن بیماری‌های ستون مهره این تأثیر عامل‌های مکانیکی است. سری عامل‌های مکانیکی این در بسیار مورد خللیابی مبادله ماده‌ها است. وقتی که خللیابی مبادله ماده‌ها می‌شود در بین هر یک مهره دایره هست دیسک دایره از چند قبط‌ها عبارت است. پرده‌های فیبروزیپول و پزنای یادرو از آن جمله ممبرانای سینویالی. همین ممبرانای سینویالی محلول سینویالی را مایع سینویالی را جمع‌آوری از اطراف میکنه، از پریفریا از اطراف میکنه دائما. وقتی که خللیابی مبادله ماده‌ها میشود در بدن мочевая кислота, молочная кислота вақти ҷамъоварӣ омехта мешавад ҳамон омехта шуда дар даруни сумка ки меғалта маҳлули нав ҷамъовар кардагӣ халалёфтагӣ секвестратсияи ҳамо моеи синвиалиро метиҳад. баъдан раванди фрагментатсия оғоз мешавад, вайроншавӣ норасоиҳо мешавад. рӯз ба рӯз тургори хряш суст мешавад, фосилаҳо зич мешаванд, решаҳои асаб халал меёбанд. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که وقت‌های آخر میان جامعه گرفتاران بیماری‌های مربوط به ستون مهره و علت‌های استخوان و بافته‌های بدن زیاد به مشاهده می‌رسند. وضع مذکور را متخصصان ساحه پیش از همه از استعمال غذای بی‌صفت و ضعیف‌گردی استخوان‌های بدن وابسته می‌دانند. در چنین وضعیت فراهم آوردن شرایط سازگار و خدمت‌رسانی سریع‌وقتی و با منفعت طبی بیشتر از پیشتر مهم گردیده است. از این رو فعالیت چنین مرکزهای طبابتی در مناطق مختلف کشور از هر نگاه به منفعت کار است. مشاهده ها بازگو می نماید که افرادی مراجعت کننده به متخصصان طبابتگاه شفابخش و سینا زیاد می باشند. ضمن مصاحبه نفران تا این مدت در طبابتگاه معالجه گرفته از بهبودیابی سلامتی خویش به ما قصه نمودند. دستمان گردن گریش شده کسل شده اومدم پیش همین قاسموف صلاح الدین. همین خیلی فهمیدیم که خیلی فیزیوتراپی بوده در تاجیکستان خودمون در دوشنبه اومدیم همین سراغ کرده اومدیم توموگرافی ها همش نشون داده خیلی من قبول کردم قاسموف صلاح الدین. انا چند جا رفتم یکم فایده ندیدم. همینجا اخیران بار اومدگیم گفتم پسلید راز میگم نشود نمیکنم دیگه. همین کرخشوی دستم اومدگیم ده این کار نمیکرد دستم کرخ خیلی خوب بود نمیجمید تا وقتی که مثلا همین مرکز اومدم و همین لیچین گفتم 7 روز گذشت تا 7 روز دست کمتر رست شد و این خیست بعد تا 10 روز با رسترک شد کمتر. خیلی با مبین 10 روز دام گرفتیم با دوامی 10 روز دام گرفتگی مونده. خیلی با اومدیم دویم کورسا گرفتنده حضور خدا را شکر
хунукхӯрӣ, бардоштани даст, ҳаракат, қафо, пеш, дигар ман шикоят надорам. Ман ки мисол ман нағз шудам, худоро шукр, ба ёрдами ба ҳамин хушӣ, ба ҳамин гапҳои ширини ҳамин Қосимов Салоҳиддин, ана ҳамкоригарошон, медсестраҳошон, массажисткошон фақат забони хушқатӣ, муомилаи нағз қатӣ, ҳамин хел нағз мешӣ, соз мешӣ, и ҳама нағз мешидагии корай, ҳамин грижа мобайни гардан ба даст полный ай кор буромадааст. Ягон чи чувствитель надошт, карахт буд. Хайни худоро шукр, ҳаминҷо омадам, хурсанд, раҳмат ба ҳамин хеле коргаро дорам, ҳамин хеле мисол ҳаст. Мо мебиёем мисол одамои касал, даже ман ҷа омада тавбат гирифта, мисол ҳамин рӯда ва меъдамам лечение шуд, қандам паст шуд, аз зиқи даста қанд 14 шуд. Чӣ қадр азоб кашидам. ҳозир ман қанд масупоридам, қанд паст 6.5-7, ки ман 14 шудагӣ уже ҳаракати хестанам надоштам. ҳозир на дуюм курси ман нағз гузашт, тамом ман ягон дуюм курсда қиндӣ нашуд. мо аз баландии 6 метр рафтидем, сеюм стомара шикаст. баъд муроҷиат кардем ба Қосимов Салоҳиддин. оно гуфтанд ки бе ҷарроҳӣ мо ҳамин лечениеро мекунем. ҳатто баъд аз гаштан, шиштан наметонистем. баъди лечение на мегардем, мешинем. тирамоҳи соли гузашта ба ҳамин беморӣ гирифтор шудем. беморӣ ҳамин устунмӯра, миён по, ин по ҳамин хеле то поёна дарди сахт мекард, ки хеле ки ҳамин касалиҳои ҳамин хеле будагӣ мегӯянд, дигар ба ҳамин рӯҳи одам таъсир мекунад, ки ҳеҷ чиз намефурад, дигар ягон чизе намефурад. баъде ки тавбат меёбӣ, боз дигар хел дунёро мебинӣ, ба чашми дигар мебинӣ ҳамин дунёро. баъд аз ҳамин табибҳо дигар мегӯяд ки намедонам ки инҳоро дар тори сарам гирам бардорам. ҳамин қадар ба инҳо касби инҳоро ҳурмати эҳтиром мекунӣ. мегӯянд ки чист иқбол пешбин будан, осмон доштан, замин будан. инҳо ҳам осмон доранд, ҳам заминанд, ҳам заминианд. инҳо офарину таҳсину табрик ба ҳаминҳо мегӯем. аз инҳо мо бисёр миннатдорем. хубии кор дар он аст ки дар маркази табобатии шифобахш ва сино табибон баҳри муолиҷаи дурусти беморон аз усулҳои табиии табобат истифода менамоянд. баробари маҳси мануалӣ ва нуқтавӣ, табиатдармонӣ, варзишдармонӣ, инчунин дар табобатгоҳ ҳуҷраҳои алоҳидаи мардона ва занонаи маҳсдармонӣ низ амал менамояд, ки табибони он бо ин усули табобат ба муроҷиаткунандагон хизмати тиббӣ мерасонанд. ба маркази мо метавонанд муроҷиат кунанд кадоме ки гирифтори бемории сутунмоҳра ҳастад. ҳама намуди бемориҳои сутунмоҳра дар бар мегиранд. аксар табобати мо бо услуби муолиҷаи мануалӣ ҳастад. вақте ки бемор ба маркази мо муроҷиат мекунад, аз муоина мегзаронем, ташхисша мемонем, баъдан тавсия медиҳем ба шӯъбаи маҳздармонӣ. вақте ки аз шӯъбаи маҳздармонӣ мегзарад, ба шӯъбаи табиатдармонӣ. аз шӯъбаи табиатдармонӣ мегзаранд, табобата мегиранд ба пурагӣ. баъд мо шурӯъ мекунем маҳси мануалиро. муолиҷаи мануалии муосир дорои асосҳои устувори клиника физиологӣ мебошад, ки сол то сол инкишоф меёбад. дар натиҷаи таҳқиқотҳои сершумору озмоишҳои клиникӣ ва мушоҳидаҳо самаранокӣ баланди услуби муолиҷаи мануалӣ дар мавриди бемориҳо ва осебҳои гуногуни сутунмоҳра исбот гардидааст. нишондодҳо барои истифодабарии услуби муолиҷавии мануалӣ хеле васеъ гардидаанд. механизми таъсироти шифоии мануалӣ ба функсияҳои гуногуни узвҳо ва системаҳои вуҷуд ошкор шудаанд. васоити асосии табобати муолиҷавии мануалӣ, ки мувофиқ бо вазифаҳои муолиҷа, бо дар назардошти сабабҳои имрозии беморӣ, хусусиятҳои клиникӣ, ҳолатҳои функсионалии вуҷуд, дараҷаи коршоямии умумии ҷисмонӣ истифода бурда мешавад.
با اندیشه طبیب حاذق صلاح‌الدین قاسموف مناسبت و گفتار نیک با بیماران اساس طبابت را تشکیل می‌دهد. از این رو طبیبان درمانگاه تلاش می‌نمایند با مراجعت کنندگان گفتار نیک داشته باشند، با آنها امید بخشند و بهر شفای کامل یافتنشان از تمام امکانیت‌ها استفاده نمایند. در جاده استخوان درمانی طبیب منوالیست صلاح‌الدین قاسموف ملکه والای کسبی را از بر نموده میکوشد بهر سالمی مردم از خود سهم گذارد. او میگوید برای امین ماندن از بیماری‌های مربوط به ستون مهره و استخوان و بافته‌های بدن در چنین شرایط شهروندان را ضرور است از استعمال خوراک‌های بی‌صفت خودداری نمایند، همیشه با ورزش سبک مشغول گردند و هنگام علت گرفتن استخوان و بافته‌های بدن سری وقت به استخوان درمان مراجعت نمایند. در راه و پیشه انتخاب نموده طبیبان این طبابتگاه انسان دوستی و صداقتمندی را سرمشق فعالیت قرار دادند. همین صداقت و صمیمیت نسبت به کار و پیشه است که نفران مراجعت کننده از خدمت رسانیشان شفا یافتند و شاد گردیدند. ما در فعالیت من بعده به طبیب کاردان و صاحب ملکه صلاح‌الدین قاسموف و همصفانشان برار می‌خواهیم.